Ngikubingelela abalandeli be-channel yethu esichaza kuyona amaphupho osukwini namhlanje. Ngiphinde futhi ngibuye ngize nenye incazelo ukuthi ngabe ukuthi mawuphuphe amandiya noma indiya ngabe kuchaza ukuthini lokho kuwe ngokwempilo yakho. Igama lami nguHlengiwe Isibongo ngokwambotho-ke. Namhlanje ngizofisa ukuchaza ukuthi uma uphupha indiya noma amandiya ngabe kusho ukuthini leyo nto leyo-ke. Ake ngiqale ngenze kanjena-ke bakwethu. Ngichaze ukuthi indiya noma amandiya ayisimo sona esinjani. Ingani kuthiwa uma uphupha indiya lizofaniswa nalento engizokuchazela yona lana ukuthi ngabe kuchaza ukuthini kuwe ngokwempilo yakho. Yiziphi izinto ofanele uyibheke, yiziphi izinto ofanele uzazi wena ukuthi ngabe zifanele uzilungise noma ngabe ziqonde ukushiwo ilokhu osuke ukuphuphile-ke. Ake ngiqale-ke. Uma nje uphuphe indiya, leyo nto leyo ibika idlozi lakini eliphenduliwe kini. Kubika umuntu wakini owashona isihlobo sakho, noma ngabe owakini umzali wakho, noma ngabe ubaba wakho, noma ngabe kodwa ubani kodwa osondelene nawe. Ubika lowo muntu loyo ukuthi empilweni yakho uke wenziwa izinto, empilweni yakhe wenziwe izinto ezukuganga ezenza ukuthi egcekeni ohlala kulona wena kungabibikho ukuthula, kungabi khona izinto ezinhle ezenzakalayo, kungabi khona izinto ezimphumela eziyaphambili. Ngobani? Ngoba uphenduliwe-ke. Izinto eziningi akazenzi njengoba safanele ukuthi azenze. Izinto eziningi uzidicilela phansi, izinto eziningi uzenza zingafani nale ndlela nina enifuna ngayo ukuthi kwenzeke ngaleyo ndlela. Ngikushiswa yini-ke lokhu-ke? Lalela-ke ngikutshene. Oqala mangichaza indiya ukuthi indiya luwumuntu onjani. Amandiya afakwa ngaphansi kwabantu abamnyama. Indiya luwumuntu omnyama. Indiya luwumuntu onjenganawe. Umehluko nje kusala olimini wena olukhulumayo. Okwenziwa yini-ke ukuthi mase kuthiwa lisala olimini olukhulumayo? Yilapho suke sekuhlukaniswa khona ukuphila nina enikuphilayo nolimi olukhulunywa ngabantu abangasekho, ukuthi akulula wena ukuthi uzwe ulimi labantu abangasekho. Yingakho-ke kuke kufaniswe nalo ukuthi isimo esisikhuluma wena asizofana nesimo sesikhulunywa umuntu ongasekho. Yilapho-ke sekuhluka khona ulimi lwabo nolwakho, ngoba akulula ukuthi ulwazi. Kodwa lapho futhi okuphinde futhi khona kuvezwe khona ngalo ukuthi yini ndaba lifaniswe nomuntu olidlozi lalapha ekhaya othola ukuthi wona izinto. Lona nje qobo lwalo esimweni salo, indiya lungumuntu othanda izinto ukuthi azenzele yena ngokuphila nje, yena nomndeni wakhe. Yena bangabantu abathanda ukuthi bona baphumelele badlula abanye abantu, noma ngabe kuthiwa lapho banifice nina khona nenza ngendlela ezwanayo nani, kodwa bafike balethe ushintsho oluthize oludala ingxabano, oludala ubuqili, oludala ubuxoki. Uzizwe wena usunomthwalo ongazi ukuthi usulethwa yini. Ngokufika kwakhe nje loyo muntu abe nokuthi yena ufuna ukubonga kangcono okudlula wena ungcono kunawe, ungcono yena indlela enza ngayo, enze ukulwela into yakhe ukuthi ibe ngcono okudlula eyakho. Futhi bangabantu abanganako ukuhlanzeka, bangabantu abathi la behlala khona uthola ukuthi izinto zabo zonke zimahliphi zimaningi nje, yonke into yabo ayiqondeki. Kunezinto eziningi abazenzayo ezikodwa uthola ukuthi wena ziyakwazi ukukucindezela ngokuphila nje kwakho ngendlela bona abazenza ngayo izinto zabo. Futhi abantu abakwaziyo ukuthi balwisane nento wena osuke uyifuna ukuthi yenzeke. Uthola ukuthi bazokwazi ukulwisana nawe ingenzeki leyo nto yakho ibe yimbi, baze bagcina abanye baphelelwa nayo imisebenzi, baze bagcina abanye uwumuntu okwaziyo ukuxabanisa nabantu awusuke wena uphila nabo. Sho ukuthi bangabantu umuntu othize omnyama kakhulukazi abakwazi ukuthi bakuxabanise, bakonela izinto, bakwehlisele isithunzi sakho, bakuveze izinto zakho ezithize wena ozenzayo zigcine sezibangela izitha leyo ndawo osuke wena ukuyo, noma lapho wena usuke ukhona. Bangabantu abanomsindo, abakwaziyo ukuthi kube nomsindo uze ube khona umsindo ube uphatheke, kodwa uthola ukuthi
kukhulunywa ngento engenasidingo ebingalungiseka. Abantu abanomona kakhulu uma bebona omunye umuntu izinto zakhe ngathi zimhambela kahle. Abakuthandi lokho, bathanda ukuthi bona baziveze njengabantu abaphezulu nabangcono kunabanye. Konke lokhu-ke uma wena ukuphupha kuchaza-ke ukuphupha lona indiya, uthathwa-ke isenzo bakwethu sento nesimo sayo nendawo esuke kuyona. Uma wena uchaza iphupho, kuthathwa-ke isenzo sabo abantu abasuke bephila, mase sifaniswa nento wena osuke oyiphuphile ngaleso sikhathi, mase kuchazwa leyo yinto leyo esuke iqonde ukusho njalo. Amanye amaphupho nje aqonda kanjalo, kube lula ukwachaza. Amanye aba yimfihlo ongangokuthi kusuke kufanele-ke ujule kakhulu ukuze ukwazi ukuthi leyo nto leyo ibe isiyiqonda ukuthi ngabe ichaza ukuthini. Ingakho-ke indiya uma uliphupha libe selifaniswa nedlozi lakini, ngoba ibala lakho nawe yinto efanayo. Ngisho unwele labo luyafana nolwakho lumnyama. Umuntu bakwethu uchazwa ngonwele, uchazwa nangoyibala lakhe, ukuthi lowo muntu loyo ungaphansi kwaleso sizwe esinjengaleso. Umuntu-ke osuke umuntu loyo omnyama. Shiya nje ukuthi izinwele bazifaka le mithi abayifaka yona ukuze ziluleke zibe zinde, kanti nje zimnyama ziba njengezomuntu, kodwa noma olomuntu lithi ukuqina, kodwa labo noma lithamba, kodwa ziba mnyama nje zingabi zinde. Yikhona ukuthi bayazenza ngoba yini? Bafuna ungathi bengahluka kubantu abamnyama, kanti vele bangabantu abamnyama. Yingakho-ke indiya lifaniswa nomuntu oyidlozi lakini lapho ekhaya, kodwa-ke ophenduliwe, wenza ukuthi nina ningalungelwa izinto. Loyo muntu uma efika kunina okuwumuntu wasemakini impela uzofika njengesimo esiyindiya okutshengisa ukuthi uphenduliwe, waba ngalesi simo esenziwa yilaba bantu abamandiya ngokwangempela, ukuthi izinto zenu zingalungi. Imvamisa-ke yalabo bantu uma ubaphupha, wawunqena ukubaphupha la uthola ukuthi khona usebenza khona, uthola ukuthi ubaphupha mhlampe la uzama khona impilo isikhathi esiningi, okusho ukuthi kusuke kuqinisekisa kona ukuthi isikhathi esiningi bahliphiza izinto lezo zinto osuke uzizama. Noma ngabe kusuke kuyenzeka ukuthi ubaphupha ekhaya kini mhlampe kunomcimbi, okusho ukuthi khona uthi wenza lowo mcimbi bakuvele loyo muntu ovela ngesimo sendiya ukuthi la ekhaya nithi nenza izinto, kube khona umuntu ohliphiza izinto ngokuphendulwa idlozi elisuke liphenduliwe lenza njengalaba bantu abangamandiya. Yingakho-ke wena uzoliphupha indiya lilawu khona, okutshengisa ukuthi la ekhaya uyatshengisa ukuthi kunomuntu ogangwe ngaye, waphendulwa ukuthi nina enikwenzayo alwisane nakho, kungenzeki ngale ndlela nina enifisa ukuthi nenze ngayo. Ngaleyo ndlela kusukutshelwa ukuthi uqaphelani noma lungisani isimo sithize, ukuthi lapha ekhaya kunomuntu okwaganga ngayo ukuze izinto zingahambi ngale ndlela enifuna ngayo nina. Leyo nto-ke bakwethu iyinto eyenziwayo ngalesikhathi uthola ukuthi umuntu bekade ngcwatshwa, uthola ukuthi sekunabantu abafike banze njani, baganga ethuneni lakhe, baphendula noma batshontsha izinto eziyinhlabathi, batshontsha izinsila noma batshontsha izingubo zakhe, bamphendula ukuthi noma ngabe nini mayefika lapha ekhaya anganisizi, angalethi izinto ezinhle, kodwa hliphise. Uzothi-ke mayefika-ke avele ngalesi simo sendiya, ngoba isimo sakhe lowo muntu sifaniswa nendiya, ukuthi indiya livamise noma lingumuntu olwisanayo kakhulu nomuntu nezinto zakhe azenzayo. Noma ngabe kuthiwa-ke ngokwengempela cha niyazwana nomakhelwane wakho yindiya, kodwa nje imvamisa yabo iyukuthi bazibona behlezi bengcono kunomuntu omunyama, futhi bengazuthi bengathola okungcono. Ingakho-ke lelo dlozi lizovela njengomuntu oyindiya empilweni yakho, usuke utshelwa leyo yinto leyo. Ngicela phinde futhi ngiphinde ngiqhubeke ukuthi uma uphupha umuntu oseshonile uthola ukuthi usulokhu umphupha engcwatshwa, ukuthi isho ukuthini leyo yinto leyo. Isho ukuthi futhi lapho kulowo mndeni wakho kuthe uma kushona umuntu wabe sephinda futhi wagangwa, ongangokuthi
ulokhu yena njengoba ulokho umbona elokho encwatshe ephinde encwatshe kuchaza ukuthi loyo muntu uyazibona yena qobo lwakhe noma kuye ukathi maye umuntu ofuna ukufika ekhaya noma ezokwenza izinto ekhaya uvalelekile indlela imdukelile udukele nayikhaya qobo okwenza ukuthi ahlale aqale phansi yena aqale phansi ukuthi wagcina engenela ngoba kuvaleleke yonke into uvaliwe kwavaleka zonke izinto uhlala aqale phansi athi ngagcina ngila uzobona ke wena selokho ephinde encwatshe ngoba ulokho ezama indlela yokuthi uzovuleleka kanjani uzophuma kanjani uzodlulela kanjani ukuze akwazi ukubonana nani ngoba ulokho ephinda leso simo leso yokuthi ngagcina ngila ubona aqale phansi yonke into ukuthi kwenzeka kanje kwagcina la uzolokho ke ngingathi uyancwatsha ngoba uzama indlela ukuthi axhumane nomndeni afike emndenini wakhe afike umndeni wakhe ongasekho emhlabeni ukuze akwazi ukubuyela phela kunina nempendulo eziqondile ukuthi ufikele emndenini wakhe ongasekho wakwazi ukuthi yaxhumane nawo aphinda akwazi ukuxhumana nani nineniphilayo kodwa ukuthola ukuthi lokho ephinde leso simo ngoba wavaleka ngendlela ethize wavalwa abantu abagangayo ukuze konke nje ukuthi mayesehambile kungalungile lutho kube ngazothi wahamba kuze kube kuthiwa kanti washonaphi usibani wahamba la ekhaya sahlupheka kangaka ingobani kwenziwa ukuganga okunjengalokho empilweni yakhe namhlanje ngicela kuma lapho ngicela ukuthi ngiphinde ngiqhubeke nezinye izimpendulo engizobuya futhi ngizitshele abantu abafisa ukuzazi ke ngiyabonga.